Fai different song sung tini important update rok nagi nai ne nirok video no skip khaya ke nai ledi nironi important update rok tongui tongmau hani bagai je sakang government job ni apply khaine rok Tripura High Court ni apply khaine rok ni bagai notification written exam ni bagai postpone mani rok bo sok paijak tongo changbono kaisa kaisa ke nagi nai ne tin rok ni friends ang je masa share khailedi daily ni update video ongka government job te private job school college ni update te podre pod government job simia job ni simia omo hai oino update rogo daily ni update video je nangmani update rok nirok o video ni bising te ni nugui manai ani bagai jephro daily ni update video no naigani try khailaidi ta korolaidi jephro naigani try khaidi important jephro na o daily ni update video ni bising te ni nirok nugui manai ge Kwtal kongke subscribe khagi tongri te omo haikena notification mangai tongani bagai niro WhatsApp group bo join khaina hangke belai ke janai je somoyo notification hor kuthugo ongke notification mai angnai ani bagai WhatsApp group bo join khaina hangke nirok notification update ok mangai tongani bagai government job te private job nai tugui ni tong hangke nirok o daily na update video ni bising te ni joto nugui manai engke fadi jeng tabo kaisa kaisa ke naigi nai legeranai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni bukhak ke kaisa TTAADC area ko Anganwadi worker rok ni bagai walk-in interview najangnai Anganwadi worker te Anganwadi rok ni bagai contractual basis ke najangnai samang khlai ke rangmanai samang khlai angke rangmaya omo haini bagai kaisa Anganwadi ni walk-in interview haiga contractual basis ke najangnai bo block ni apply khlai manai bo hairok no chung nagi nai lenai vacancy wise ke o jaga list rijak tongmani chungbono nagi nai lenai nirok omono apply khaigani bagai jani je Anganwadi center tongmani jaga go thangai office o CTPO office o nirok ma roiginai kago submit khaigai walk-in interview ro maronai walk-in interview rogani somoy ingka 21st January 2025 ni 11 AM o office ingka CDPU Kanchanpur ICDS project Dostar North Tipra o office jaga thayo CDPU office o thangai rok walk-in interview rogi manai te kagos rok submit khlaigi manai biodata ni rok ni je application form rogu CTPO office Kanchanpur ICDS of project o jaga go office o ni rok mangai manai application format rogu tabuk nagi nai lenai first number o tongo Hajasora ward number o jaga ga nadi Ananda Sagar second number o tongo Birendra AWC Monu Soilengta block ka 10da je 10da area ni ngui tongnai rok simino omono apply khlaigi manai kwbangma jaga ni thai tongo apone je AMC haiga ward number tongui tongnai rok je oliso tongui tongnai rok thangai niro o je block ni jotonw apply khlaigi manai South Shermun AMC ward number Shermun 4 number Joymaniapara East Bandamari 10da je block ni ngui tongnai rok jotonw oro eligible nai je release o tongnai rok ke Modu Chandrapara 1 Kalapani Nasingpara 3 Gachirampara Gurisan Kapur North 10da Govindapara Jolirampara Monu Soilengta 10da ni Colony Para Protap Roaja South Tuisama North Dainchora Balsora Ananda Sagar Naisingpara 4 Gachi Rampara 10da ni Falbagan
TTAADC, North Tuisama, Bijoy Kumar Para, West Bandarima, Purno Joypara, Monu Soilingta, Radha Madhapur, Dasamaniapara, Dasamanipara, Joymanipara, East Bandarima, Joymanipara, East Bandarima, North Bandarima, East Bandarima, Subrata Nagar AWC, Subhas Nagar. Amongka je block tongui tongnai rok, ward number tong o jaga ni je list tongnai rok ke nirok Anganwadi worker te helper rok ni bagai walk-in interview thangai rogi manai 21st January 2025 ni 11 AM o thangai je office jaga tai non te oise saga CDPO office Kanchanpura CS project 10 North Tripura o jaga ko thangai nirok kagos rok submit khaige walk-in interview rok rogoi manai ingke parite next na lifinai tabong ni roni bagai job omongka job yafana ni rok no Simon rong ka ni bagai daily na update ongke ni rok no joto notification roi rogo joto na Simon bagai ani bagai ni rok job simi yafana job no simi ni rok nugya kanai joto notification o daily na update video tu ni rok nugui manai application form omono ni rok Tipra Idol season 2 ni bagai competition je Tipra Idol chole gai tongmani omoni application format ni rok video in description bo magi manai bahaki fill up khainai chungpono nagi nalini sekang pila ni roni bumung Tipra Idol ni go je participate khaigani musugui tongnai rok o application form no fill up khaigai nirok competition rogoi manai bonipore second number father name suidi haike mother name suidi a permanent address village post office police station omai rok joto suidi present address je nirok tongui tongmani address no suidi date of birth suidi je nirok ni age proof tongmani date of birth ni haike nang suidi occupation ke nirok ni tama khaitong student de haike unemployed de kohina ma suinai 7 number onke chala puroi ma suinai 8 number onke educational qualification besok jara pore jabu haina ma suinai experience if any kenironi je kuno samung age rogo klaisa ngi tongke bohina suigi marnai 10 number language of tribe preferable ke nironi je language je chini borok no ke te bu prefer ojanai the information made by me are true or jaga go de doksuri te signature roi rodi nironi registration fee nai 500 taka ake time ke 10 am ni siming 4 pm jora angnai omono age nironi age omono participate khaiga ni bagai nironi boyos tongani nangnai 15 ni siming 30 year jora angke omono participate khlagi manai angke nirok video description o PDF manai borong form fill up khaigi nirok participate khlagi manai Tripura Idol ni bagai season 2 ni bagai ni parite next na lifinai job vacancy a reputed chartered accountant firm is urgently looking for experienced accountant audit assistant from commerce background with knowledge in tally drop CV at tajagartala 1981@gmail.com maba thangnai 15 January ni bisingo nirok private job ni bagai chartered accountant firm ni bagai experience accountant ni go tongui tongnai rok tei audit assistant commerce ni background ngui tongha ke nirok ni je tally ni knowledge rok tongui tongha ke nirok ku samungo khlagi manai nirokni CV rok pathogoi manai email ID go nirok pathogani bagai TAXAGARTALA19
81@gmail.com nirok 15 January ni bisingono maro hornai ফাইতে নেক্সট লাইনে ড্রাইভার চাই অতি সত্বর একজন ড্রাইভার প্রয়োজন অনূর্ধ্ব 35 বছর হতে হবে ড্রাইভার খরকসা 35 বছর বয়স ওঙ্গৈ টংনাই রক সিমিনে ও ড্রাইভারক লাগি মানে 35 বছরনি বিসিঙ্গ বয়স ওঙ্গৈ টংনাই রক ইনকে ও মোবাইল নাম্বার ক্রংদি 8787812214 ও নাম্বার ক্রংদি তে নেক্সট নালি ফিনাই লোক চাই খুচরা ওষুধের দোকানের জন্য কাজ জানা ছেলে বা মেয়ে পুরানো লোক চাই আগরতলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে বিথি দোকান মেডিসিন সব সামং খাইগানি বাগৈ চালাতে ব্রৈ ও সামঙ্গ খলাইগি মানাই আগরতলা রগ তঙ্গৈ তংনাই রংকে খলাইগি মানাই মোবাইল নাম্বার ক্রংদি 9863124938 ও নাম্বার ক্রংদি তে কাইসা अंके 9863340248 ও নাম্বার ক্রংদি তে নেক্সট নালি ফিনাই লোক চাই ওয়াটার ফ্যাক্টরিতে কাজের জন্য লোক চাই তৈনি ফ্যাক্টরিগো সামং খাইগানি বাগৈ বরক নাজাকনাই ও জাগাগো কন্টাক্ট নাম্বার কন্টাক্ট লাইদি 7005134076 ও নাম্বার ক্রংদি যে তৈনি ফ্যাক্টরিগো সামং খাইগানি ইন্টারেস্ট দंनाय রকমকে তে নেক্সট নালি ফিনাই হাই কোর্ট অফ ত্রিপুরা আগরতলা ত্রিপুরা হাই কোর্ट थांनायो जे पियन पोस्ट निगो एप्लाई खाइने रक बनि बागै 2013 एडभार्टाइज आफ्रो नखर मानि 13 जना वैकेंसी तंगै तंगमानि आफ्रो पियन पोस्ट ऑर्डरली काइसा आफ्रो नाजांगमानि पियन पोस्ट नि बागै जे त्रिपुरा जुडिशियल एकेडमी नि बखाक्तिके ओ पोस्ट नि बागै एग्जाम तंगै तंगमानि 12 January 2025 ni Sunday ni dino je exam nirok manai je saimani nirok admit card obu download khlai pebe khna je apply khainai rok ge tabo nironi bagai exam postpone khlai gi rojak laha ge tewaisa notification ulo Kwtal khe rojak phinai exam ni bagai date rok afro rojak phinai ge nirok exam rok afro office man chinai tabo ge postpone khlai gi rojak laha इंगे जे निरन फ्रेंड्स सं साइमिया खतंनाय रनो साइमन रोडी जे वीडियो नो जे मासक शेयर खाइलाइदि रिटन एग्जाम नि बागै पोस्टपोन खलाय रजक हा 12 तारिख जानुवारी गो तंगै तंगमानि एग्जाम इंगे जेरोते वाइसा ऑफिशियल वेबसाइट अ निरक मांगै मानाय जे समय एग्जाम मांगनाय आफ्रो निरक नगै मानाय निरक ओ वीडियो नि बिसिंतैबो नगै मानाय डेली अपडेट वीडियो नि बिसिंतै निरक नगै मानाय हाइनि बागै डेली अपडेट वीडियो नो ता करलाइदि जे फ्रोने नाइगानि ट्राइ खाइदि हाइके निरक o video ni bisingtui nugui manai peti next nali finai Kwtal job notification Government of Tripura Office of the District Project Coordinator Samogra Shiksha District Education Office Johornagar Ambasa Dolai o job unka Tripura government paisa lokja omono nirok walk-in interview thangai rogi manai 17 2024-25 ni bising ओ जॉब नि बागै एडभार्टाइज नखर माने अपने तब 17 2025 ओ आफ्रो थांगै नि रग इंटरव्यू रगै मानाय ऑफिस रग अंखा बने टाइम का 11 am नि सिमिंग चेंगजानाय ऑफिस जागा थाइंका डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर समग्र शिक्षा जवाहरनगर दलाई ओ जागा को थांगै नि रग वॉक इन इंटरव्यू रगै मानाय वार्डन पोस्ट नि बागै पार्ट टाइम काइसा पार्ट टाइम टीचर के नाजानाय रेसिडेंशियल हॉस्टेल अगत जे तंगै तंजानाय ओमो हाइनि हॉस्टेल नि बुमुं रक अंखा जोंबनो बनागिनेलिनाय जे हॉस्टेल लग वार्डन खाइगानि इंटरेस्ट दंनाय रक के निरक थांगै खलाय माने निरनि ग्रेजुएशन पाइबे माने परे बीए डक खलायजाक अंगै तंके प्रेफार होजानाय हॉस्टेल नि बुमुं रक अंखा कृष्ण चंद्र पारा बॉयज रेसिडेंशियल हॉस्टेल ब्लॉक अंखा दुबुरनगर ते जमुनो ओ ब्लॉक नि इंगै तंनाय रकमके ओमनो खलागि मानाय ते काइसा थर्ड नंबर सेकंड नंबर दंगो जीवन चरा गर्ल्स रेसिडेंशियल हॉस्टेल ब्लॉक निबो सेम नो जे ओ ब्लॉक नि न एप्लाई बो खलागि मानाय वार्डन खरकनै यूआर माने जोटन एप्लाई खलागि मानाय
qualification graduate in any stream from any recognized university with B.Ed degree. Graduation jepa jekunu stream nagai graduation khlai paijak rok B.Ed tongani nangnai tei knowledge hingke computer accountancy ni go knowledge tongke prefer rojaknai. Salary honorarium rojaknai 22,000 per month salary. Not third number rojaknai lene bo jaga thani hingke je residential hostel tongmani not Nolisora SC girls RH Greeny Chandra Karbari Para girls RH Chomunu Government English Medium Boys Thalsora RH and Krishna Chandra Para Boys RH. Amongka je o jaga ni tongnai hostel o jaga hostel o khlaijaknai block je apply khaigani bagai block rok wngkha Ambasa Rosiabari Chomno Dumburnogor. O block ngui tongnai rok hingke o hostel khlaiani bagai eligible ngai part time teacher ke najaknai ST ni go 2 jona UR ni go 5 hingke BA BSc BCom jekunu discipline nagai graduation khlaijak ngai tei B.Ed haike DLED khlaijak ngai tongnai rok hingke o teacher ni bagai nirok eligible ngai salary rojaknai 10,000 k per month. Je interest tongnai rok nirok thangai apply khlaidi walk in interview rokani bagai. Hingke nirokni document rok joto matlangnai apro je walk in interview rokani thangpro morning ni 6:30 ni siming 8:30 am jora evening time ke tewaisa je class nagani bagai somoi no sajakmani o jaga gongke je teacher rokni bagai hingke tei warden rokni bagai bo time rok oro rojak tongmani go je kothok je robojago no wngnai. Hingke nirokni je curriculum haike ba CV tlangai thangdi je interview rokani thangpro tei nangmani document rok joto no tlangai ma thangnai walk in interview rokani thangpro. Hingke tini na update aseng sinai friends on nirok jephro no video no naigani try khailaidi daily na update video ni bisingte nirok government job tei private job rok tei potre pot notification rok nugui manai daily na update o nirok no ang je masak sai togui ni tongo nirok no nangmani update rok daily no toboi faigani bagai nirok haini bagai support khaigai tongdi jephro no nirok om haike no nugui manai WhatsApp group go join khaina account ke khaina di WhatsApp group ni bisingte nirok jephro no important update rok bo om haike notification mayangai tongke mangani bagai gipte nirok no video share khaimani bisingte notification rok roinai tei PDF rok ang jodi video rok khlaimaya time krai ngai tong hangke PDF rok bo o WhatsApp group ni bisingte no send khlaijanai tei nirok website o ani blog no bo follow khaidi video description o rojak tongo nirok naigi follow khaike janai current affairs tei GK rok ni bagai joto pore jangnai competitive exam ni bagai tei government job rok ni private job rok ni om haini update rok o blog ni bisingte ni nirok information manai check khagi naidi o website ni bumung channel tiprajobs.blogspot.com omongka website blog ni o jaga go nirok joto nugui manai ang somoi kri ni bagai rojayako apani nirok no ulo aste aste omai ke daily na update onai nirok channel bai jephro no grengi tonglai di te follow khaidi je blog no follow khaigi tongro yakorok tongoi tonglai ge tin update singsinai non friends no je masa share khaidi friends no mai ke support hoi tonglai di jotonw no hambai.